ndi Boaz wa Mongolia nkobutosha ekireki nyine full panel oba full panel yanjye nerimo bahi nari bakwingana ki kunkanagira abagenyi bashyikire buzima nyine omukuru tolinawe John naraga busongora kandi nahagira NRM ijayini appetite kandi aba ekaya bamukoraje abekaya hotel bamureberaje nko kurebera abandi bona program nyine mwami Imam Makumbi oguni vice president w'ekigombe cha DP ahabwa Western Uganda mbeno ogu n'umuhezi wa Mao abo cyangwa shiturimo Western Uganda haramu nkore haramu Kigezi haramu Toro hamwe na Bunyoro so green yona iriyo mwanya ogo niyo mwami Makumbi nyina mukuru mucunguzi Geoffrey Kada RDC wantungamo kandi ayosirenitwe ndumusima yatayira nyina mwami abo Paul the political surgeon oguna akora program yo kubiri Sky TV kandi manager wa Radio 5 n'umuhereza wito program ya bwashesha a Radio 5 tumuinaha nyina mukuru Moses Nwagaba entwiga akashari ubwo akarangiraje ngutacenda mu mugono mu government nubo akobwa advisor imirimo ya welfare takugenda ne kuhenda takugenda na ndakwekoresa okusiya uburuhanga ari muhindura pasta ninjana kwe turabe turi ekireki kandi buri muntu kata shobo n'umuntu Wameza ngiyase ubutumuru so Moses abantu bahina musi n'abatangira mwene mwe tureba aba Sky TV bakukunda na Radio 5 abakukunda kandi abagambire ngizo batushitamaha akagero watubiya mutuntu twirire turardo tutaya ntabwo icyo kuturura kwari no kutureba kwari ni chukura aritwe abashikira zamani ubwo tuganira nyuma Moses na Jane Francis Abodo nari sisali vejo muhababe mukuru wa government ahabwire polisi kubaragwe metwaza police bond mishango shiba basakwera police bond wabe nashabanga guidelines kwa Martin Zokoso chora IGP. How did you understand her as an office of law? First of all, police bond and pay given by police. No kwemere. Police bond if you police bond pay okay uja mlione hebwa police hari tekela kweta criminal procedure code act section yikumi na mushanga ni chiriza police okuhereza umuntu kwiyemerera narakibera ubundi ijo bakamuri kurakataha okatakushashora sente biri yawusha kandi bagiherezo kukira munonga amushawe bakweta non serious offenses mishanga ukagwa uri bwana gomora police take pictures kwa okuhereza bond naki so okwerekera kuri omu buri akari jeno kari kihora kwerakera ngo mushahana na munana chugumire police kuba yacyondoze twatungira ubuhamye ngo umuntu mutwara mukoti uwarero niha umuntu okucyondoza kwa kutaka hwiri umushahana na munana twa mutwara mukoti tuba kubasa kumutare mandi kikabo official ngo yazari mandi what is the worry there ejo bazabona constitution ya Uganda injibwa atko yabinisha ngamba liberty ubugabe bw'umuntu umbugabe bw'umuntu n'ubujya mu yakwato akatwarwa police ko natebereza umuntu obwo tashimire kurenza eshahana na munana akiri aha polisi ashimwe kuba either narikurwa police bond narakatwarwa mukoti okumutwara umukoti n'ubugabe bw'umuntu abwaki manya polisi itegire cyo ine police icyo kwete cyume cya police cyo twineze bakweta gazette de prisons kandi mbihome ebya government every gazette every kumanywa ebyangirwe ngehome biha harimo musha none warwa police urarakurwo harimo byo kuryo we na police bateka nokerera ndagenda bozya banaba bereberera befaho abakazi binaho kogeza we na police bokezaho ntwikiriza ku nziza nari naganda mu buturatu byo tuki so police nirindro yabateka tekwaho kuko teyineki teyinechon so ekiba kwera umuntu bamutwara mu koti ishana na maza takakwita bakwera ku batiruga bibe akomishuga government yone ngo uryo mucikome no buriki
yete kureba ko yo nabona kurekana baba kukingire ngo iki okumaga magombantu bakendeza bakutekateka n'inkoze ntaga Paul abantu bahenda musyo twakutangira mu program y'ishingiro yaba mu Boaz kana shimerwa kama nabashija bimbere ndeba nanyuhireho okora wakataro nifisa hakire ngire binayega ngire binareba contributingira mutum so nabakira kandi abareba sky mwe bari munonga nashimerwa ko yunga abishingiro ugundi murundi nimira okay so ndi yere okurugamo azi nkomye makuru nikimanyisa cyo kushitama hagati ya politicians ugamba byohurikiza munonga uko ino maro biri munyi ugamba ugamba byohurikiza munonga koreka aro politician uri kukira Paul koreka wapo mucha kushitama yo ya kumshomesa wanje kandi tumushomesa wanje cyonka konka akashomesa ibirengiraro baho so girare ine bingi binamwegireho kandi amushuganiga kamureba nawe umushomesa gambure na umushomesa na bekindi mpaka cyari today ugatwa master wa bure na wecyo wa nkora cyangwa RDC bakwakira banyantunga mu barije ya oyihireho okushasha n'abanyamahurire bona okushasha n'abanyantunga mu nihangari yona agukufa kwa mutahi weitu Elliot kabangira magande bita handi ntunga muri rye munonga kandi turino mutebekana buri serious yes so to the extent munangwa n'ibindi yaga benera bamuhatikiriyo hatu ya bungu so wero twena katibu yeah so president wari kumureba nako ryo mujoje nkaheruka kumureba ije cyangwa nzi nkaherukana gamba na wasu yes atukumara gamba na president Isumu jukwasanga hasi no kutera sari yutata kuri ibiri shoje gamba next time yona nyantero buri yo muntu kimuntu rigira relevance na no kugashisha aragisi wakaraza kanje okuru nyuma kwakira abantu baterenda musiyo ku Democratic Party we bari munonga omutebekaniza wa program byo reka kutegaza umujye nywe ninyenda clearingaho ahatayito yanjye akiyongeraho alhaji ukazamira so lebanyeta alhaji Makumbi Imam vice president wa Democratic Party of Western Uganda kandi nkoko wacishoborora Western region ya Musab region zina nkore Kigezi Toro na Bunyoro harimo na Rwenzori sub region ituturi region so ogo ariyo mu region yanjye ya Rwenzori ninye kumutwara umuringo go mutano yikiriza mpisi henda musyo za Democratic Party His Excellency the President Honorable Nobert Mao Hachimati ndiyo program eji na ilerukagama nawe that's good so kandi program eji Kampala bagiriwe so hari umucyara mu mwita Hadija ari wakisomu kinawa yanyuriza message ari muna tureba warabakasengaho eri yejo umuringo go mutano ikiriza asimi wa panelist bagenzi banje abinyene mu studio abo kuba kunkuza kubitegereza je n'abanyayuganda benyini kandi abanyayuganda benyini bamenye cyane n'abantu bakundi hangari yabo bari patriotic kandi umuringo go mutano ikiriza asimi RDC kadamuchunguzo ogu tukabona hamwe ruhanga ya mutambusiya yaba RDC nabwo akabanza kuba deputy yaba RDC na tunaketegereza promotion manuzitembekirana konka Israeli no mandi member wa General Assembly Uganda mu Supreme Council haroho report y'ibyo bampire ku ruga cyafora side y'ejo hari yitaka ry'abasiramu bakarubaha mu rukumu rwenda nkaga so hina bagizigezi aba bintu bariba ya za ground no RDC wenka za ground so na bwenu so President Museveni ono musajja womba kubagu
so akaza ground uchumale kwa kwa President Museveni RDC mchunguzi kwa Museveni actually omuba state minister kada mchunguzi tashimu kuba ari RDC tashimu kuba minister abo kuba nayamba banaku ranga ya chura nayamba fuzi abacho batakwimbaho bagataye kada mchunguzi icyo nikindi abo kuba uwa minister twine position yimu mu Uganda so ninyenda kumusima really abo kuba research report yejo bagereseresebo umishoga mufti tubire turiyo mugena assembly so kundebere mu comrade wanje na report ijyakozire so ninyenda kusima abo kuba okozero mu muhango so ndi kuhendera kake icwekeki hariho umuntu ogba kwita Geoffrey Speed akuceraga mbere mikoro mu Uganda naba mwine yaramusya n'abanyisingiro bona nanda kwije mu NRM primaries gachama nero C5 so wa DP no manya aba DP bantu bitu hata aliyo nuwa NRM naja kwije mu NRM primaries kunga vice president wa DP nuwe chief campaign manager nimbara mucha kimena icyo tumazuma especially abakuruga mu region y'Inkurugamu district y'Inkurugamu abantu abari mbatorora kuruga Busunga, Kabirizi, Kamururi, Nyakatonzi, Nyakakindo, Ibuga, Kabukero mwebare muno. Halo umuseija mukuru. Iyo ni shazari yawe. Binutweka bitu kuna mhocha nutweka bya Busongora. Then halo umuseija muno umunyabusana Chenwa na familia yawe no mchara wawe nabo program ntu bakugirigaho mbagikunda nayitwa baramucha. Abasongora bali umulimbarara. Buri musongora wena wari muri mbarara kandi abandi chairman wabo twine get together pate biro na bitanu kusanye ncha sande hakash so nanyo ni ntwara mu gisagu nuko bamanyisa nabari hiyo kuba timu eje kwebembera no basongora bari mu gureta nkore so abari bushenyi abari ntungamo abari kazo muize biro na bitanu mukoro guri hakash kandi twine guest speakers kuruga mbicwe capital bimo na bimo ebya Uganda but particularly bona ba guest speakers bitu bona basongora so ate professor Ortakumwa Rwamahe Job Kahigwa so na DJ nari umusongora bona na MC MC no musongora tuli bantu bache konka nora namashita muzaganyo wa first station z'abasongora nora Jews abayudaya abo no bantu bache muno konka influence yabo never felt everywhere they are not effective yes atito tuli bantu bache kandi bache muno okuba population y'abasongora bone especially abakutura Kasese neso kuba ningana na some parishes muno kwa tukulenga mutwaro konka kuba tugira ngo ntwenda gukora ikintu ekirungi tukikora kumukwana buza kongo muzayo kuba tusaramu ntwenda kwenda ko mu Uganda mukara ko mu Uganda nitwiza talwa kutwata mukono au kuba eri ni ihanga muri y'abachwezi mukurungi muno nyo wenda John turi nabo Karuli isisha nyo Kagoro isenkuru nyo wamara na hata gakiri taloho munyankore nimpura hanu mbamul hanu mbad za sedi za sero ngwitwe nguturi aba muri aba mukida huliyari mbarora seka ohora ngwa ngwito nguturi aba tweze Kagoro no pe tali ndahora waba we pe hachimwe batweze muri batweze abo ente zimusebikira marembo ganyo so abatweze bonyine original abakuriga ntamanywa mbarga busongora nemitwalize yabo na history mukwenda abatweze mugumana mugituguza proud ko muchwezi obo ineki chikutana habandi kandi chikutana habandi mbanyine ki abatweze numanye babe bine ebimitano habandi to kubimanya ente ejo ente zonka wala numanye ente zonka then you need to read so much about the batweze kungamba jangwa I am proud of kungamba jangwa basongora no mufuha munonga echo nachurira nayo thank you so much twatandika program yitu yishengero Sky TV twantwenda abantu baramusi erizo abantu wenda ganira nshongemo Honorable Robert Mao Minister w'enshonga zo bulinganiza nengenderwaho esabiteja bari mu rukiko baganira nshonga zo bulinganiza no kugarukana Mao yagambe bigambo bingi konka ekisingire yo kuba ikikuru yashaba President Museveni ngo ahebwembezi omubusingye Mao yagera ngo Gen.Museveni tarikwetenga gukora irundo ruguto
tarakwetenga kombeka rundi ruguto rw'egari y'omwika tarakwetenga kombeka yishumira irindi bisya nari irwaro narugabe izindi sente za parish ngo yahayo obwembezi omubusingye ekyo nikiza compensatinga bwe bintu byone bitakakozerwa ngo ngano gwakora izindi nguto zkwingana zita ihangari atakahindura obwembezi omubusingye abantu mbazaguma bari abo nkenka maona jangwa abantu abamwe nebetwara ngo buri kimwe kirigi kandi amituma yo bakucumanya ngo kirigi so agera nguwe naza kurwana munonga eba kugira ngo tokajemente kujitwara amizi ugaruka kajema kunywa konka unakujemente kujitwara amizi agaraka jeme kunywa nakuchikorata ente nakujengere kirenga iroro gifosinge kunywa naho tubuza Mao kan minister kana shitamo mu cabinet ibe kuvugambira public platform abuzari yakigambira kayabugene president bakakorenda gano abwenki byatara muhabwiri so tugira ngo Mao ari umuteka Mao nagambirro ekirungi omuntu ari kugera Mao ari ya omwami mama kumenyera kutandikaniwe first of all okushaba kwa Mao ahari president wihanga no ichezana nakwe we bari munonga omutebikanisa program ekyo kubanza cyabyo nyenda kusima okutuletera topic nungi ejo topic netubita kutuhikanisa nk'abanya Uganda ekyo kubanza ekiteekateko kya president wa Democratic Party kandi minister wa Justice and Constitutional Affairs Honorable Robert Mao kiri kimwe 100% konka abantu bakinterpretingire kubi buri omwe ayino kwakingire heza ninyenda kukibakengesa umuringo ekyo kubanza cyabyona president okuhayo obwebembezi omubusingye abirata kumanyisa president okuhayo obwebembezi tukurabo mu karuru ninga kubukwasa opposition hati nitugamba nk'abanya Uganda no manya tugambire binjo bwire buringo abanya Uganda tubabihe kumara abanya Uganda bazumbe home wagira ngo tubabihe kumara abanya opposition ndiyo opposition okay abanya Uganda bamwe bafa kuriya bamutera amasasi ngaba Muhammad Kauma bamara kubakwata bamutera amasasi ogwa yabari yo mu kintu azowe yastama omusitingi room ataho TV aribo kuba kuzika aribo kuba kwikarakasa witakuzayo so okuhindura bwebembezi president wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akabayo mu busingye kiri kiti ndabasa kurabira NRM primaries okay NRM irete candidate bazo mu primaries zab President Museveni handing over ahamut konkari mu tubina cyeye okay ihangari tunge change basibona abanye bakutureba nitugambe ibi bya President Museveni byonke byakozire konka tutukugamba birungi President Museveni ayine birungi byakozire nicho kure no muzungu akajya yajyataro advantage na disadvantage byona ninkabarongo so President Museveni Uganda hati yine kizibu generation yegiye ruhotera rebire byenyuma nicho kikwenda kutwari hanga kurugara utwari gire inyuma ababire baruho hati ni percentage y'incha bingi bafire so John ningira edakika zawe makumba zikozese omuruku mu Rwanda akoze nezara DC aricyo ko omuruku mu Rwanda chance omutekazo wa program abakutureba omuntu wakataho makageyisha 10 omuyihangwe kandi mubaza mwategereza radio Uganda ibagambiraho kuraba okotambura omungu streets za Kampala usanga imirambo ya muhanda za Karuri ziri mu kurya imirambo hati n'abantu bakuziya nyawo nagire kwetegereza radio tukatugitera mu ihangwe umwazo tugitware aharubazu enyuma y'ikiyungu tugishweke bishwagara so Gen Museveni byo nakabihindura
nyeweho nakurire mawe kinzara akirwa nangwa tataka twarwa tukaferwa abana mushanje wa kwitorusera tiyo mizozi abana mushanje in fact tataka ari umunyadini munonga bahambira tuzombashaho abekenasi abamuri abafumu abafumu very good ya Terezaje tuzombafumu sangoma tata yayanga nangwa bamurangira umufumu karoza tata yayanga kunkaba kandi bitorusera icyo cyona uwitini sa president Museveni ize yakiyeho so hati wareba urugudo rwisingiro mawe abenagambira DP abenagamba abire nagamba ko munya Uganda turuhire kureba president yanarahira kororo ayaba president wihanga akutembe nyunya kunga kurwo mu Uganda. So in other words kuna kwitegerezaje obwembezi no bwakwiyenduka omunda ya NRM imwe nka DP tumino nshonga mbwene nkabari yo mbareta abagamba ari umuhozi kwija kwa president imwe nka DP tumino nshonga nejo ni nyenda kuwashobora ingeke ndiyo mu opposition nikabanza kuba publicity secretary wa Democratic Party Mbaragureta na chairman wa DP Singiro na vice president na simyaki 15 ni savinga urumuntu ndogera ba usinga bitu ni ndabo mkaru na isibar nizo delegate conference ntabwo mwabe na yesimbere nawe ubwo nahererukira kusena bamwitaje wano mugisha ariyo mutara manyana sara niwe chairman wayo ni bibi ya inari no okuta so to ni nyenda kuwashwaring opposition ya Uganda nko kweri ibyo opposition tubitarubaza tubanze twirebe nk'abanya Uganda taharo umuntu mu opposition ba leaders abo kureba akubasa kwebembera Uganda kuri katwantu twenda kuzo mu genocide abo opposition bona icyo ni ikigarukamo abo opposition Tereza kamera ni nyenda kugambira abanya Uganda bakutureba oba mukasara mu akatani political parties zone mu ezuri mu Uganda taharo umuntu aine credibility aine capacity yo kwebembera Uganda ikasigara n'obusingye abantu batambura ko kuba kwenda ihangana itambura ko na mau na uhize cabinet minister ari mu government Moses anyumiza mwakowa thank you Moses next time with the blackboard za kumurisa omwesha na hakana za kumurisa yaje nituterewa adumura arumukanga atuna karungi tukaje muri itwe ati yabagambira mazu so waga ati mawo muhurire noreba nyine mwana wanje umusakare ukashomana wa high school umusakare wa UPDF nangwa kaba home police baiza bamugara bakoma yitwama mwenu akwira bagira masters Ethiopia bamujyana waga bangwagira umwe position turoga bunko manyuko zena we ya kuzena kunda movement na president Museveni kama habikire para ya kwato popra ya bandi kiranje ngati bamuzire mwingambe kushane bya chamuzi kintu chamuzugu wa CP the man yanyito mwitera muri ku muntu brother amweru yambuze kibuzo umbaruha tikanyiwa akajya ngweno kare nakurra binkure byogiremo nabura ngoke cyenyanja na n'ikinyonyi ne basa kugira umukago ngoke cyashuri ne biza kucyobeka ngai echenyanja na n'ikinyonyi basa kugira umukago ngoke cyashuri bacyobeka ngai ako cyenyanja umucyashuri cyuture icyashuri cyazo mizi ikinyonyi kikuzamo cyaza muto mu mwanya ikinyanja kikuguruka kikikayo mwene cyashuri cyaza kuzayi nabagira umukago so mwana wa yogo na hati akatwako tani kwiruka kunkaka yekere point aba kandi wakana amanya
position ni baso kutafiti ngege kayine grievances nyine binabire bitarikwikiza nabyo movement mu position mu kanta uza fitinga muje mwe ati nebya makumbi wikitiye sama kumbi na gamba Mao na president Museveni hata Mao na president Museveni ikinyanja ni kinyoni icyashuri kizakuza abuza uruka umwe nakubiya mutayi ukire hati no manya omugando izere nkora ibiri abamwe nangwa ni shatu habamwe no president Museveni agumuze akwategekirije ihangana abasa kandi anyine mutayisho nyo imani ni nyefunya ya president Museveni ahubwo ari bimwe na ngwakore ibya yagiye gukora kana nari byakorewe mu byutu biri important kandi akatuyima forum iyo kubasa kuzaho tukamugangara ngo twasigaza kuzascribe tukamugangara unonganga akatwa forum ya tumwe ngambara twaziri kuwagenze twamugambira ngo byagiro nzama tumugambara raskai konganywe no kubanye mu hakanisa ninyangu mushija ebe binte igarare ry'amabanga mingi ubwigese kuturemere heresi ni kwa zero ukakandi security ni mu distinction enguto haki so hataho economy tarikubiye shiringi kare hategenze nefunguka kunga haki so Boaz Museveni ini byakoze arabakugira abe ubindi byakoze agira ata agumuze kukaje ukuru aho batunoreba abagabo president Museveni abumure abamwe n'abakusibana n'abasibana okusingito mwishijyonkanye nisibana president Museveni kusinga no batama n'ubyo kwa RDC mwana wa gihugu mukuru wa Uganda mucunzi nawe emurone ya president Museveni mawo namukiza agomba wona abari ayine president burwo kubanza abesha bashaka benda bumure atangiye kujijira urukiko ukure tangiye kumugwata muri bagireba hagoki bategereza akwabuko nayo nibye so abantu bakusibana ko bajyangwa humure bineki konga kanuma wenga ndeba nutafire nde nagamba ndeba bandi tekateka ngo abashije ineki barebi tekateka yindi njangwa kwaze kuma haziho mutabara ukireba hatakaza undije wenda konkenyo ninyere kentekateka ujyango nimenda president Museveni agumura omubusingye bera kiriro ndijo muntu wena we yakuwa movement batekateka president Museveni yaza kumura omubusingye bendo mutabani yabazireki yaba president kongati nkana bari ikindi cyo n'icyo babingiye ikirengeraho nakantu ka selfish bakebembize nibashake cy'abantu kugane cya family icyo nacyo kireba kiza kana haba kutekateka kadufita besije waratebere najya kuri revolution tujumikire kimwe revolution kimanyisa okwate bafu ukagitambuka harimo umwana amizi ecyangu sabuni nakatawuro yona kwa jumla bigenda hamwe niyo revolution koka revolution ndeba tushira bakazi barungi bavuze abana batwine baza kutora katwine byaza kwa revolution kandi masaka vuyo mesentaro okwitana yabanyagana bakamanyiro kwitana bo ekikubanurura no kwitana nyagana kwitondije cyo cyambi kuna tutwaza ka Tanzania timbura ganga ba Tanzania bakwisemburu bita abatanzania konka aho mu Uganda abanyegana bitana bakwata neke shongoro bakeshongora umunyegana kurashundijo umuki umunyega karaga kaje tukabita mnonga omoto wawaka umuruka wakaje kandi shidi kandi aba yabana abanyegana batayiba bitana bakitwara kachukuru bakisimira bagorana bagereye mu rukuru ya public holiday mbakategisa siyo kubanza yubuza gayo gushi akarashe kinini akarashe umunyegana butayo konka badimba shose so wala yumbanze bente katika ngejo baratizibwe konka nibatwaza kabatwaza beyinituma beyinire rwango nubajyana nubajyaje nubahirana hato je president Museveni no kamuhakanise nyekataka kwa kasa government yo2010 nizayo nindigaye nshobora ko wateye karitiza iki kintu mukikigara cyo cyo witwa mwanzo chimkunda ndi wa movement ko amizikizo la loga tumso burkum wata yalo no je ita yo kumwe banza ne ba hari
so Norbert Mao nka minister no ndagapimisa kumwe so Norbert Mao na wari unariyo abanyegana bafitoza bati bita makeri bo kwitane nkoku bakurwana sabati nyenja kare kwa kugira cyabaho president Museveni hanga kamwe ngoshiyo kumweta zakwatu taga ko mukwitana kandi wayerekeye mnonga professor Kamuntu kangira professor Kamuntu buna bende RDC okisoro akija style akari minister wa tourism yajangu akaba minister izoba mu government ya Blaise kawire lui government bajiyo baza already Uganda barajangu all cabinet ministers report to the nearest police station kama na wakaya minister wakaya sele bibi na wewe yitwara police hatu kama unagira iki kandi musase umushija we yashikon government umugata wabasigo burubadi ahanuze leta kahari ayere kirire na rero abantu bataka kwecana genotafile ahari najati twera dynasty abari baryoko bagaba nturwa secretary wa general national state movement attitude to president Museveni weka abari president Museveni akiri muto umuntu n'abantu amyaka cyane atacira muto kashuko umwana wanjye ba so ati yongera abama okureba contradictions z'iziyumwe ntakugira omushisha tumujemesereze thank you ataka gaho kubi nyencha kare ekatuberandi kandi nyende kateke yamo na nyeni yonyine thank you Mao nka minister owatuzire ngo akija kozerenda gano ukwamya transition he didn't sound like are in charge your transition because now when I tell you as if him to me nka president Boaz make some noise baba nikaje telefone kwa bana itaba boda first of all ingira ngo Mao cyamtura yo nakikora Honorable Minister Mao kandi president wa DP akatugira te cyantwara naza kugezaho kure ngo habo transition kandi nicyo turi ntugamba so tukata kujya ngo akagenda uza kukereza president umwe mu ntebe ngo ajya atimukirize mwije kandi tuzatanaza kukereza president no mu ntebe akajya tanaza kugenda nteho contribution yanjye a peaceful transition of power taro byagambira ikigambo cyona taburire mu kigambo cyo nabo icyo njyango no batumaho ituka kugamba turikiza andi kigambo minister nawe uri mu government and broadly kandi kigamba njyango tkantu wenda yo umuntu utakweshengereza ntebe rwasagamba mazima gari ya yo level mbonu abantu bona berarikirano ho kurataho cyatandika hati na president Museveni na Yesu yagiye ku rugaha bambuza ngo watsi God yagira ati mwendo kunda abatige umuyirwe naza kwija namwe ni mumwe mutegereze atkanda mu nugu umuyirwe arabana akora no kubishiti byanjye cyo kureba namwe ku rugamba transition tuyibuza ragwe na tuyishiti no so bakamba basa kurunda mabege kunkakajya ati mu musereze cyo kubatigirane cyanjye mu kindekere comfortable landing enyonyi yona kikwimuka sitegerezo kugaruka hanze imtumire hanuka ubuza washikayoje ni umuntu yatsimbura kampara na ijambara nabo cy'abantu babuza kuora washikayoje ningo bamubuza kwikayoje abantu mbaba batakubuza kibuzo cy'ugwire always ebebuzo very important nabo cy'umujyango nto makwizera mu kubuza mushija wenyenye kaguruka kukwita mitume twehanikire yatura higuru nurandinga yari nurandinga ota nurandinga ngahi twetenga kumanyita abo inabashabazo mu ryege nyunyi twinimo abantu bito mu nyonyo twinimo abana bakira bato twinimo amatsiko bito gona kihanga kari mu nyonyo y'ijyo wagurikire nayo twinimo bitekateko bitu twinimo abakazi kabo weshe mwana agambaho nabwo icyo ginyunyi ni randinga ryari kandi intuza kurandinga turi safe ata abenshi mabashamiye ko yarekera president Museveni yarekera na bituna tukushana ukwerekera hina batakoreka nyawo kwatire kintu egima iwe niyo kuboki niyo tukuzubira kwerekera mushaka kufumbatsi nibare nomu vuguvugu ibote uri mukona nyuma kore niyo 10 niyo kujurota hati no tukuzubira kwerekera ako cyo kwatire nyuma tinkuchimanya nabo cyo nkihanga ihanga n'ikintu cyangwa munonga
n'ikintu cyangwa umuntu cyangwa umuntu udafite transition hati naba nabagera kimwe whether no ukunda President Museveni nganye nari numukunda kunkizaho konka wo takutekateka aha cyakurataho atwo kubana ushitekaho okorashye nko munyihanga oyine civic duty numba tumaho ya leta debate ubwo numurwa muhanga bo kwa yakoze inga discussion na Sky TV mu topics zona warengwe kimwe wagambere kirwatha wa discussion ningira ngo ubwo numurimo yakora and our job no kugira ngo mawu aho ryo rubati teine shonga nito nibivuze bitwine koreka nyo mutima gwanyi tuguru kubasa kushoberwa abo kubanyu mission indebayo nyo tishoberwe yo norebe aha nyine ndebe ko umurimo gwanjye no kwata mission kagereza President Museveni so nyuwe hanga yanyambere kam cyagambara abantu kuna bendeze President Museveni na mission ndebo muhiramo kira umurenzi ya mission kamaro bwire buringwa ni umurenzi ya mission ndebo muhiramo ntayine kirarete ndine muhanda gushyikira satani tetana na taro konga kuna ndi aho narakatara kare ko mukibiranyo byanjye amatsuko gayishaka karete rwo muriwa karete rwo muriwa kanusha mu discussion n'ikigumizamo nkiriya so nyanya kwetegereza ko rwo Paul because ushira ubudakika dakigaza abo bari mu government nkama yagira ngo twindro bwemezi omubusingye nana ndakutugambira ngo akaburu kitu tikakubasa kureto mwemezi w'abantu bakwende because umyaka itantera karo roughly million nke 11 z'abantu ninje yakati y'imyaka nkashatu imyaka 14 n'imyaka 13 ninje mu million nke 11 z'abantu hati abona atandukana n'imyaka yo kujya mu youth omunyeto konkano mwana hatu imyaka 15 na inobwenje no imyaka 14 na inobwenje hati yune ni population okwayo kandi yuni ngamba 223 estimates now nje kushanga abana batakumanya mu bembezi umusya kuro bembezi nubuzo mikono yo ndijo muntu tubakakirebaga ningira ngo iyo population teka abura kwebuze cyo rukurataho so no batuma unagambira abantu bingi munonga bakwetinga kuri ibyo RDC no chikoresa bangwe to muguruko no chikoresa magic ki kwembera abantu imyaka 80 ngona bacukunda awero mbeno nikiriza baze tangira bari yapano abamwana wanjye vice president wa DP umbentahirukire mwana wanjye tornawe na murumunanjye entwiga bo tugira bwire tubwabugana aho kaha kandi mutabana wanjye Paulo no mumbana bonashamese kandi nkahirwa abana bengi bana bonashamese tari mu kifafa nacyo ni kuba n'ingamba mpore nanye ikitsige cya yes at least I appreciate aho kandi nkira kureba hostingire ufitamya hamwe nanye nahi bana kugwaho mu hostingire haza we cannot take those things for granted mbona obo kurira kiba kwita rwangisariza obo kurira egira he kamari y'imyaka yona nikibar kwita ideology engenderwaho haza nikiba kitorobi okutanisa rwangisariza no kitinisa President Museveni ako no yagitandikire nabandi bake rero nitu tukahirwaho kushanga hati ntugwejegera nangwa n'imyaka 20 y'ingamba miki kashi hati n'ikitenso cya okitinsa Minisita Mao nkomunya Uganda nkomuntu yitegereze nkomuntu oshomere kandi omuntu uri mu government okukira mu government y'itwe n'injya rwangisiriza naba yimurusa ruko y'ikitekateko ki ahari vugiyo nicyo kwera gato rukutuya nuza kutubuza buri mwana agamba cyatekateka so buri opinion ye ini mugasho umukombe kihanga now kureka challenge hindi kugireba hamwe ya leta kitenso cyo kitinsa president kugira ngo kwakwerezo ndijo nawe ha dero yisha nawe yayibembera as passet kitekateko kibi konka yakiriye tumbire bwo kutekateka munabwo no gukushijuma hata nyumaho timing is suspect the timing is suspect munanyisa mbone time very favorable obwo yakiriye tamu
tubura kwangwa icyo kureberaho twinabwire ubwo kitinsa President Museveni yayerekera munanga ngo hini byari gukora kandi nabikorage konko bwirego ababene bamuhakana sabona bakabezirikire bagashane ushango bene nkamesho garamo acid eri kubasa kurya icyuriri hatebye byone byo stage kargo babitegeza ati kigumire kumanyura uko hagera government kuferaho n'uri kugihakanisa abuko hatubiri mwana leta kitinsoke hatari mu bihinza mutum hariho manyubwire ubu opposition no kujya opposition rwafite referendum bona bakana bahurira kunkatijo kandi yagereba umushinja rwiguga abyara mutumba wenka na driver we abatsagara bagumare n'abashika bota day doing n'imitegereza hatejembera ijembera tagizanse nebegumire icyo ni kimwe yagaruka ya leta kitenso umubwire obwensi yona ekureba kitinsa President Museveni ngo waka international maturity nimba nisaki kimwe mu record ya history yensi yona ubu kobere mwashanga entebe eyoba chairman bw'amahanga igana 20 agaba kweta non-alignment movement kwere neba umihanga X hata entebe y'amahanga shaje na mushaje gitsiro China ushanga rumbi umihanga irindi konka hatawaza kukire hata entebe zo zombi umunsi yona president nomwe yari mwebembeze no mwihanga ryona bana Amerika bamukirmani urazitungire zombi hata hindi Uganda ibitangazo byensi yona nibiringurizo mu Uganda na habire cyawe mwihanga umahanga 12 nibaterero kitisa President Museveni ngo hateki kandi kacyaba kiti what do we do dero siba na garka mwibyo no hata muntu kogo okitini sabarete ya marama acha kutereza omwembezi yakumara ngenda abantu baye bamutamerwe no mareka mbene important bazi nshobora gikinto kikihe yige kandi nyangwa ari beta glorious moment omuntu ashimiye kugendera ati nanaza kukozesa akirukunura wait hati tokuhindura for the sick tokuhindura ngo uko no hura abantu yenda Uganda tekera haku testing twine tested leaders now nanaza kwika acyo kitinsa bwambara macyakira kozesa asa hino kukinkwa special party yumbere bakaruru akozesa ikisheke bwo kitiri mu kikanje mbere hari ubwo wakwatsa ka link wamanyeta mbwe hati nkiza kuyaho umunwa nyanga kutengetsa na Paulo na washanye ka link kakiri connected rero ngata na wakiza kuhereza intriga na wamuhereza kariyaga mbere hora bakwatsa kikanje what does that mean hati wekitinsa President Museveni aharengo rwensi yona na harengo rwihanga nubwo baba mukwatsa kikanje now iki cyo kugira ngo nubwo kirigi hati kankubuze mbone ko kugira ngo ukikosinga testi icyakora tukucyakwa cyakitakabirigi hazana nyenda kugambira constitution ya Uganda nojwana na constitution ya Rwanda ayiwa kugira ngo all the powers belong to the people hata mwiga ko wese nayo eyo serenebaho kandi abanyayuganda nibagimanya majority ya Uganda nzi bayituma bakagira ngo konka ikiteso cyawe cyakiri kirungi konka ito twantukindoha ukitinza President Museveni thank you batkana boto ko kagira utyo nani nyenda uri opinion yawe nabandi bari opinion zabo konka ikirihingwa nicabingi fair enough yes. John tenyene specific question at this point wahurra abantu nabagamba niza kubuza na yanda at this konka point iyo imamu yabishobora na yanda at this point tanikira hora tanikira ati abatora bine ibigambo bingi muno hariho mfumo yo kugira ngo habuba batagatara mu mutwe ho bwembwa hatumaho akaro nubo kakatagata ya twahe ndongi ibiri ngo umutwe ho bwembwa warete mbo program jono kwazira abantu kurete bado program hatumaho nona yibuza ubukano bwinazo
omusaiza aratwaye entondi ibiri ngo mutweho gwembu mawa yagira tapa ati sirakiri ekyo ati twena oburo tuburyo because oburo Mao nahurra nahurra ngumunda bamuriyo numureta nahurra hariho umuntu hati Mao agira ati ebintu bino kubanga umuriye cabinet umuntu ubu wakwiza naso kwiza nawe neye kanye tanje bicerkara nanyowe next time umuntu ugu anasoko consideringa bukuba namanya ngo nanyonka ingamba munyaburawe ntunda transition hati yes transition terimbi kandi indeed President Museveni myaka 40 yari najya kumara umuntebe umuntu weno wakugira ngo ngo paka ngo agumizemo ningira ngo hati ukuntu kuba netari na irukundo reka twicaranize aha bintu ebiri bare minimums twaze settinge foundation number 1 buri munya Uganda wena owali clear headed all sober atakwiyendeza wenka amazima garugo transition esimiri kubaho kandi tesimiri kurenge 2026 oberekere omuntu egateke yawe John yes okuhindura bwembezi mu Uganda yes kishemeye kubaho yes ku rugara President Museveni kuzandijo yes kujya hawa komanywa kandi kujya handizo no kujya handizo so izo turi habiya kujya handizo kuzarumuhoza yes bito kujya handizo watsa kandi cyo kitahindura kuba kingura berna mukaga ibikirere ikire kugaga oburo norora emboga no buyaku mkwete emboga nzito mukubi omukubi no bwako bagura umurungi guta heine biro ebyo tasogumo kugucumba ngo okagurekaho tatu ningukunda n'umurungi otinja kujya hunyenke wali yaho tugose nugutekwa kugaga hachiro cyaka firinda yero wakata ntungire rwaka tosobora kikusoboka so hati obuterinda kugaga emboga tuzuteka ati yadalo mzano President Museveni turandi mukunda ebyakozera bukozere statement ya Mao ekire ahali 10 miliyoni mu hacyenda ikumye shinguzo mu mera tinga wene Mao ara function ya President Museveni aroho akabimugambera dasima yone le problem ikumi nko ndazo mwongeraho abo kube bya Mao kugamba biona bikire nyoni nyende ijuri tubetu mukitugumu ni the other day tukazula tarehe 6 Maho which day naba obakana balonchinga budget judicial what something ni nyenda yemere okube bagambira mu cabinet haloho oath of secrecy kandi tubakwikiza uba kuba public unless minister of information or president kuba bagira at outcome neji so kumubuza ngo nogamba cyane so kuba nabugamba second day twakora order paper ya kuri nogamba biri ha order paper tukwimuka ngaba abanupo katandika kutikore bya wawa cabinet debate ya wawa nogamba kiri program now konga nyeni nyenda ngo agoma hamara mogu ohereho eide abagambe omukuru wenyine aroho habwachi number 1 kijya kuyamba kwa Uganda kumangu mawe ebyagamba ari serious number 2 Bishop wanga he ayagambire President Museveni ngo atahindura age limits ikisembo wa footpot abana bayikarakasa ya President akali tire Leo zichegobe milioni 3 Bishop yatanuka gambe bya swaka abana bagira ngo ngureka ngo tuzeletera kavuyo abana nubu babene bikarakasa so yes abana bakaimbara singa Bishop now hati President Museveni abanya ekyakabiri Mao kuba tuyamba akabimugambira in the face noroba kuba minister bakugamba president nate kugaruka ida kugamba hampero ndujya kutunga chance eyo kumanya uwe na abagamba hoki because buri norora Mao akabagamba byagambira ati ninyiza because of transition President Museveni adera tedeka atinda bukutumire atebi tukabagamba hoga now ni yende izagira ati hati nyondo minister nyondo minister obundi minister wazo mu agreement birumu narite birumu
ekirabo kinkwendeho Uganda nikuja kololo 2026 okwa katano okarahera okaha muhozo wa president hatebe baramara kubagamba then tulinde mukuru bwareija naja kuzana contact card abirjeho naja kwiza bagambeho mawo kuba kolecho ni mungeri kumeze ebintu biri bikwenda kweruka nacho nabyo echo kubanza ihanga runu nutukole ensobi ya mano muno kugira ngo destiny ihanga runu tugito mungaro y'omuntu. It's a very huge mistake umuntu kugira ngo destiny yihanga runu future y'omwana wawe future ya chika chanyu nali district aholi wa kondora na wakumpuliriza ngwejo netekwa okudiscussinga no kuba determined by only one single individual because that no tuli hati tuena no botkonto kama tugira ngo ngumureke President Museveni waratuletera nuwogu nkanda baranda gumizemu discussion kugira ngo hello discussion is kugenda tugambira abantu izigwire kandi zitakugiraniza nazo n'ubundi wa movement abantu bagira ngo nguhati President Museveni ngo bamuhire bwa chairman bwa namu nguhati bwa chairman babuha ihangere hostingire no na India where hostinga whether Narendra Modi will be the leader whether there will be another one eche no ba hostingire mu ihangere president in the last time halama hanga gene term limits. So what happens kuba ba hostingiro mu ihanga in the final year of the president the other one takes over ejologique itsobora abantu egwire kandi dekoro mu byaro hate mbarara gahura makuru 2019 wait a moment information direke 2019 gahura makuru ha TV na radio ngumbarara bagihiri city aga makuru gahura hata lebe tukugambira mu city no mu byaro utwo tuzabuho byaro tukugambira konka Egypt Africa Egypt information I am very informed now I am really informed Egypt ekatungaho ubwache president wanawo nkudibira mwende kumibira n'ikumi tamo takawire Hosni Mubaraka bamutaraki twaramtaraki haloho aba Egypt ngo mureke bachino bwana namu owaraba president 2026 naja kuija hanu na amalirizo mwaka gumo gwa namu oba president bwana namu konka logic y'Uganda abanya Uganda aha TV eyo mumbarara city tugamba mpora RDC yes please do ati nanyenzire kukabara muri nanjye John ikintu kimwe ayebuza bwincho hostingira tabiri Kongo na leta ya South Sudan baza hostinga n'abaronda hatereka ikintu kimwe ayebuza bwinchi enyumaho okoshanga ha hostinga ihanga nanka yatwarwa chairman yagaraka n'indi dero ekindi kibingi nabo baze ni hangerindi konkati zombi baziretsa mu Uganda nanyezere history barebe history no garkam oba ishe matara yo kubanza ishe matara ya kabiri nubwo Amerika yayetemu katungutungu ekarbe mboro ekatera utandura kucherezindi hato mubiro mwa Russia na Ukraine nubwo Uganda gizira mugisha ahabone yerembezi murundi yo kitiza President Museveni nayo kwetemu katungutungu nicyo kureba sign zone nazereka mutujagurka take off stage shanye biki twabakirmani kandi ekipa nabwo mugambire n'ikindi kimwe oyice ngo mu Rwanda byone mutari kubwamisa maybe emyaka abanya-Uganda bona nabo ineresa kucuzinga kibari kwenda kwangate cyo no gamba hatka ko cyikurebera haje abakujya wa witondera utsinza president abyakigumizemo it is their right kandi haje abagera ukonka umurebere kutora kota general muhozi hata nabo abona we opinion yabo tokagize barakwana n'aba-Uganda kureka ekindi kwenda turiyaringa finally harwana kotinga atabantu bona twarkwenda tunwaka ko kitinza kahinda okinza kahinda very clear tina yaho posing president Museveni kureka yona ajata no kintar kwenda no hurezia ya general muhozi are specific konka majority kuchakwa proved beyond doubt
ngecyo no gamba John umuntu majority barkwenda nizishije kukora akatoka kizibira konka nabo barkugira ngo cyabere cyo no gutwara tukimwe tukuje tukari mabe cyo mutarkwenda cyanjye ateje nente kategori cyaro kufumburizo amakumbi very good atora RDC yagambe ibintu bindi gwiri abo ko bibwire byagamba information yanaje kuba yakora kuri agire cyara cyumwe uko hati yabisisira cyumwe ihanga system zetu zone zitukozesa majority ne pumo twat stage ne pumo turi mugabo president Museveni ko baragayo akagera tunyowe ai mu Uganda mu peri platform yo leading rino ihanga rino emyaka 80 no wakobe ine milioni 88 zone za Uganda nizumukunda tuzikuja kumhambiriza kuba nominated. Thank you. Choice you kuba nominated ni individual. It is not a matter of how many people love you. If that was the case, Barack Obama akubera chira na president wa US. Okuba karagaho myaka 8 abadansi ni bakimukunda. Echa ihanga that the constitution say Nelson Mandela. Echa ihanga hostinga. Host country no singe na environment yeroho no doubt elesimo president Museveni na government nungi ya NRM konka government obajerese tukugira ngo baka ngonaja ngo agumaru icyo tugira ngo transition ebeho konko gwerabaho ebeho within number 1 within the family, within the military fraternity, within NRM, within Uganda. Icyo tugira within hati mtu tukugira ngo ugenera umuhozi eije arona mukaga ho izitiri yanga 52 akori hango bisho. Thank you. John yagambe bugambo birungi yagera ngo obwembezi uhinike within family. That's a good one. Abantu bona babahurira. N'abahurira kurunga. Kurigera John ko yagera ngo akabe nakunda mawo arebe president Museveni omisho amjatana nengushaba uhumura omubusingye nojya nkitenge so bumaze kwingana ki abanyuganda kugambira president echo abakutekateka nkamaho we bari munonga umutebekanisa program icyo kubanza witina sa his excellency honorable Norbert Mao president general wa DP awugira mu his excellency the president general wa democratic kanje his excellency ni Chezari president wihanga no nari ambassador witu mu constitution ya DP niko kiri ni his excellency okay kandi minister wa justice and constitutional affairs Norbert Mao ni nyenda kumanyisa so minister his excellency prime minister mukabwa Borgo kubanza toka byo na chairman RC wangu ubwo na vice president Borgo kubanza na bari mu cabinet inja kumuyayi na bari mu cabinet ubwo taka muri ni Simba nawo na bari mu cabinet na ni sa protection na bari mu cabinet na president Museveni ebintu ebikuchoro bwinje bakudiscussing mu cabinet tibikushobora kuzo mu public. So president Museveni natunga makuru nkuko kitungire nda president Museveni yakimanyire kuri kibire kibi because ma utakigambira habwe arwango utakwenda president Museveni president yakabire ya respondingire immediately because yakigambira ngo munya Uganda bwana yogaraka kibuze icunya wahabwange honorable Norbert Mao minister wa justice and constitutional affairs hariho amendments ezamuna inda kureta ezimwe ninkirizana nazo ezimwe tinkwikirizana nazo icyo kureberaho agizira intanayenda buri constituency egire court egire umuramuzi burisha zarigiro umuramuzi yajyant kandi yegeme emisango emike batoho tribunal court ahacyaro umuntu nagenda yibenko ko y'umuntu mu kiju bamukwata bashangara mutabano wanaka so abataka bazaba mucwera umushango erosi astame guheraho kikendezo mwizo ombihome bya police na no prison na corruption eshonge ndizo neya proposed bakwenda kureta mu parliament ba member wa parliament pa nabo batora na president. In fact icyo mu facing face to face na mugambira icyo nikizubu abo kubecyo wacikora ba member wa parliament bino mu rugube
kukira abanya-Uganda abahansi lwaki to mu parliament Bobo Wine engeri ijya kuregana n'ab'ibisiyaga ab'ibisiyaga babasha kureta sente nyingi bato mbamemba wa parliament batubisiza kagwe then ikindi hakabire hariho national dialogue abanya-Uganda bona tukane twanure esente zitwitira bururu nizibasa kwombeka amarwariro nizibasa kwombeka amashomero waza kureba nkaza budaka uko mu Eastern hina abana bashomera hasi y'imiti oba tugira nti President Museveni mu national dialogue twemera twikirizana ntumureke tumuhereze kirabo nk'akasimo umuntu naguzita kumpa commission nito tumure commission yanga no twari tarevuye ploti tumuhereze commission aho kuzahura ihangere tumwongere commission y'imyaka tumuhenjawuro yes tumuhenjawuro y'imyaka 2 n'inge 3 tutazo mu karuru agakandi cyo cyanje no kakwate eze sente tuzikwate zisye service delivery omubatu President Museveni tumuhereze twerawe tuteha karuru tandike busi akar free and fair tandike busi kandi aba opposition tweyeho mentality kugira anti opposition niyeshe mugarukaho kwebembera Uganda hizo muntu murungi akorwa mu NRM ngamuhoza akuza kusavinga abanya-Uganda yarabaho John yakwe kurebera nkamu tumuhagire nakwe example ihanga rizo muteka no nakwe example kana kwede konkeje bintu ebyakatemba ibyo kubyara mitumba ijori tu inabagenye mu Uganda abashaka ko neberezo baza kurunda mitumba zibaba kisoko kuzitomungudo kandi yo omwabira yebembira abantu bination how can a road mayor akuteka tekere kibuga kirimo byina kandi wo kureta mutumba kubyara mitumba ngo Kampala yakurema harwe byina imam okuno kushora kwa man imam in fact that disappointing ko abasigazi ba NRM kake munonga nabo tubastami bakagambira babiri bari mu rukiko mbwito kuno yatontu kuno yabagenyi ntubiyare mitumba hati yabura makuru thank you so oyineke twine example ya muhozi ko bidali mu rundi no kanga mbacha geno muhozi nyaweti kumusemba kuba president wa Uganda ahwishongezi ezinkwenda kubagambira hansi zibengufu muzimunyakire Moses byo wa Moses Siriera icyo kubanza geno muhozi yaryoma obwire bwona ntumusima abira ryo mwiheri yihanga tukumanyaho scandals tukumanyaho nebibi byakozire agire ko ngo yarwa n'intaro konka wamukwato ukamureto mu bwa president direct ihanga naza kora habisa tubanze tumurete aritayaringa amahe azerwacu tura ayesimbo banabwa membo bwa parliament azo mu parliament ayigo kuba kutesa ayigo kuba kuzwara batari mu uniform okuba kometa yukanyerera nko kunagikoma kuba kundeba ayeza fro ya parliament turebe mutesezeye hatwambara tumuteka minzani abone kwiza turebe yana basoko imbere nka President Museveni okuyaresero mu kazi we akaba minister wa education nore tuminebzi wo mu education nyawe ni shomeseza mu government school ntari mu government school mu shomeseza omushomesa arya payroll government ne harasuma in capital grant neta ho sente usanganisha shora ndi kushashara miliyoni 2 banyongera mu mboneza registration umwana aryo musini ya 4 emitwaro abernena nashashara miliyoni 2 emitwaro abernena ishomero ya government so ati oshanga nti minister wa education tutukubasa kubika abo kubakuryabira atari first lady mbeniza kora petition ngitwara mu office konka tina hunkubi thank you sana kada mchunguzi narabiro mukada mchunguzi kasi ni musanga inatambara na kongo inama thank you amunoga wao tandikire kurungi mufata abantu abakirize atuvuga ko Yesu kusibura
kwa kushita mu TV babanda baza kushara kandi ubu abayisirabo bakamwedesege kuba abanyacura bitera kare operera ngo abashomere tubashwara abashomere bashwara abashaka kujakira na mukaga tufuba ebuzi has been go wa chisho ngo kigere wa bahamba gavumenti hati n'abakoci bakwegesa demokarasi abanyegana baza kusharamu abanyegana barashanye n'utsapuro da president article 1 kada mtuzi movement na mopigizere mitfuba dembe kaide by force so ati ekicha banyabantu baza kusharamu tarubana babashaziremo abantu bati bakusharamu iki president Museveni afiteka chachi tari cyo nengoni chichinyira kuchicheza ne kana ba president kana gambire doga president wa Uganda we can point democracy yo kada gato wahara totinyo za konga shanga mahenge to ina wawe esko to namshanga he moto ka gametro kushanga rokinje ikino jishanga yawe nubya kana kakubaye Nubabiyagaga. Ashakaruka kataka kirimba ni yefu. So, nina tumetu igambere ki amazi. So democracy ya Uganda aregurwa president nikimayiso kwiceza na president Museveni. Niyo definition ya democracy. hata Mao abiri manzi Now, Mao are frustrated. Frustration ya Mao niyo ya John. Mao bakamureta movement. First tracking okuyamba project ya muzi bakamureta ngo arahusiho okuyamba project ya muzi kugira byo muzi kuba president batira abantu bashanga bagajya mino gaguru none bakikora president Museveni abana be aregurwa family abana bakaboreye izi role model wa masesi ngare info ya family we n'umucyara we parenting n'abana be president Museveni is a role model nicyo kuri kirungi kirungi tinkumanye abantu bingi aborire kazabo kukaho hato gumana gumutabani nakiza bizi uri yafira uri kiyumbu na ogum umuzi okweroga president no kumwose yosya we ko muntu nyikinte ejenete kane kayanje weko umuntu ga president akata kugenda kada kayosere na kigamba ngo takwenda ko ingoma yabo takugira ta wakanda gukora amahege no fact ishento kaya mutoro mushubuzi Kongo ishe ya mihayo yajya munanda kumusirikare umwana ya kumusirikare kandi w'imicwe atine micumbi koko bunakushikire bari baganda barabere kirira ko president Museveni nakora n'abagwira umugamente bakurira gushaka abice cyunjo bakurira gushaka takora bakira abedera ya do neheria pero abatangarira gushaka bajye kukurira gushaka kwitwa wayo haze hondizo tugumize muturira ki gusha wagaka wabitaho abanyamururu combination y'abanyamururu wagaka wabitaho aba bafite keka ngo merebe gwa president Museveni akuzere amishugeti gaci bareba chances zabo zigwireyo mbega koro mu government tebine mmermo mwenu baye baba ba peg boys kabatembura bomba president bomtabano wa president Museveni erisha tarabarebisi umutabano aza kuro barebisi so nora combination y'abantu abetorire jero muhozi no combination imbenonga teine political objectives national abantu bajya cha family abantu bajya kushobora kukwabo bajya kurira busha kandi group ngo yaho echo kirege wizire okuyambira ukogano but Mao wagamba frustration ya John na Mao ni ya then no but Mao bakamureta ndeka kanegenda kuyamba muhozi kuba president nico kurebera harimo idea kujamwa akagura kabindi karijeho tuzomparameza waza kwitegereza bakwijja haskai abatari yaha mutakwenda amazina gabo shahiki mama wabareba na dimina timenso kushuma umuntu body language natekwa kumba
no yenda lero ndabirota abo kwani bamanya ngo karura ka bintu tukakuza kubaho so we president Museveni aine culture yi na tumembwa watamu kabara nakupata mu kwa muzumu chuji atumembwa hati zona zibanze ndakushana ziyo mu ruganda rwembwa so okuyayo bu mao akamuhindura Minister of Justice and Constitutional Affairs na ndakumurete sibire juru bwire kubaraziga ngo DP no yabirese ngo opposition bice kutembera movement yere sibire juru bibi na ndebeze mao no cyeba naza kwata kizamuha atenge wekeragiro ekirayi akaruka bingi arabyeho umutabari omagezi nicyo kurebera bara frustrated no group habi ndekatike ya John we no wa MK bo batinde cyo ba John ubwo John yene problems ibiri iyo kubanza John anakorana ndakubaki yata habi ibi wagamba nyine ke 10 wagamba ibiri zo John aturi nadera ngo baka mwibirire ji baba tandika kumurebera kai umukadrisi twakigwira ndwi hata na president Museveni yakorana ndakugira ata ndakoma again John hata wamureba ofisi wali mbuza tajirata tero kungana agenje no mara kurira busha kiri kitunju kiri ahadebera ya PRU na wobi kimuzwekera nabakusiba babyani rero mwazyo ekito bakakirira busha. Thank you. So I want to say government ya kwanza hari hechunchu PRU ya hechunchu ngibasiba babyani bakije bagira busha kandi bakwita bari bakwatamara na daruba katanduka kuri akigamba mwaza kuteganiza kwatamara ndechunchu tumwakiriba akanakana kacu hati nyoti ndechiri kureba government ya kwanza twandwendeza ihangusi iwe haji imam makuru mcheza kumema makuru urukwendera bitu ugambere no bavuna bajye munko sebintu bugwiye obwa president bwa muzi abakwe no businyo mu Uganda tukubasa kureta businyo mu Uganda. Thank you. Yesteri buzakureta KMC abuko president bwa muzi nuza kuyaho national consensus beto kibanda kubuza ogutaka abundo akabuzo kamatwenda tetegereza buzakureta kavuyo kana kavuya no mubuzi nani shawakora kuya kuntende mbuza kabuzo kam nani atrarere tona ter beneficiaries nani shawakubuza hati orino gambo penini yawe namani mengi none shako wacugura kabiri hata cyane nyenda kubuza pera ifere abanya-Uganda majority ko bakora ngubo bana benda nka president Museveni garuka narwabura bone benda nka general muhozi kujija kandi utari kucyenda hata majority abantu bacendiye ukakora ki na nabagana kada mucunguzi uganda n'abanya-Uganda kwesase abagame yakoramu ekija tfuba story twine ne yatfuba. Thank you. So atunore mwefuza kumusaba mochera ogu takumanya eja democracy eja kutega jum government neja tfuba kandi bakoramu nifuba so chikwenda gamba nyone ogabe owechitinsa Robert Mao ukunda kandi kwa maji echitinsa baje mukoze ibintu bicha aba mamani sa history njaka imwindikana oga president bwa muhozi tugine national consensus nubuza kuhakanisabwa okutandikira aruwa mpaka so thank you obuza kuhakanisa kandi buza kuleta chaos nubuza kuleta kavuyo mwiya oba mnonga turi program yitishengero kandi twine aba Ekaya Hotel. Ekaya Hotel ni hotel nonyenesha ngo kamukuzi mbo bakuturebera program yeji bakutereza cyayi bakutereza icyo kunywa bakutereza bikuriraho kandi bagira ngo inoburaro burongi bine gardens hokora abigabana hokore mukoro kandi aba Ekaya bine ikiyungu bine restaurant aho kubasa kutongera chansya ukatongera cha mushana ukatongera cha chiro kandi ursane tukuleta live band kurgashaha ikundi bizomwa abazyo mpaka shaha itaziciro kushemeza mu customer bitu DSTV bakunde by'umzano bari cyumucyo na Ekaya Hotel bine ebirungi byonka zayo bataire ne beine baska kandi baza no kutungena mazabo booking Ekaya Hotel ndena kwebaza wazayo no buri muka Paul irizo baharo rukiko rwa seke members w'urukiko rwa inaremu rwa seke bashitama Gen.Museveni yatarama rwabembero wa haji kigongo
bambazaganira akigombe cya MK cya PLU eventually tabikirizana yaba Museveni obutinisa nari MK debate ya transition abantu abakumataringa tina kutahamani why Boaz Museveni unguza kushobora transition no kurekura ubwembezi bwe nkoresha football analogy kabagira ngo umuntu cyo cyo mpira kabugira ngo umuntu ware yakutse go mu center akirikanga kataho mu penalty box defender no wine emhande ebiri yokora ngo kubanza nobasa kutaye kuguru uyiho mpira tugita a successful tackle kimaisa ngo uyiho mpira kandi riyare umuzano gwagumuzamo konka ho muchambi ubwo kumisingo mpira katemo kuguru bakato penalty bakapana red card akora bora mal nsigara muri 10 bare bahereza penalty bahereza open play babatera penalty so waruzingo muzani bakutera na penalty 70% gora nenenyo nenenyo of course goro gita 70% kandi uruzinga no muzani nabo ico Museveni kuna rebere nyo yanze go mu center yagiye na namwe kangariyo penalty box yiji myaka yashikamo na Uganda yashika Paulo kajyango timuza utaye kuguru kwanje abo kwa team sure ngutakwigine basa kwa successful kunte mu kuguru ko musheija abo kwa abantu bengi bakagezaho kutaye kuguru umuntu baza kuyiho mpira benyama gurga ba presidency hangari yazo mukavuyo kumara presidency munana umwe nabinga umutayiwe mbundu mereto ndijo netwarundiro so nikagira ngo ari yecho nimbasa opinion inabasa kutaba strong kuko njye ntiyemerere ngo kuguru kwanje tibuza kutayunga tebo mushejo nawe kindi ekintu kintu tugamba yo hatubanye imyaka 20 no basa kushanga Museveni yakiteka tekiro bashita mu munte kinana na mukaga ubu yabena arahira hari steps za parliament akayateka tekire okwara ryo munte beno radima uko mushejo no futu no mabashaka kuteka tekire imyaka mingi Okita abanye Uganda nabandi abantu bijaba byo munsi nuko bakora itu ntugurikira ekiro turi haphazard turi ye cyakiro turi emotional icyabarakaho turi headlines ndugurikira headlines kuno yawo nshino cy'ibintu mugari cy'umutapezo mutwe manya hashta masek mahashta manek mahashta mapiero yu manya hashta what katonga manya na mumbe yone tugambaho itu tugamba cy'umushamazirehe imyaka 20 hato mutoteka tekiri imyaka 20 ya yuna aryo mu debate n'abantu abaryomba discussing iyo idea ryabo nyata sharing n'abandi bantu abakora nabo government ensegi Boaz no turiatwe in fact no joba cyagamba kadamcungu zogu ino wakugira tuburiyo mwahine teka ihanga tubakuriye imbera nko kuba no tsindika kahu ngo notibo ku WhatsApp ko nebero wari kuza hugumwe ne parking kiri possible ngo umushinja nabasa ko ino mukono gugumwe no kwaguteka tegesa twikirize ngo Museveni n'umubusingye butyo tuganiraho abantu abo twaheze imyaka tuzinza kweze imyaka 20 turi umushejo ngoni yahinduka debate yahinduka center ya debate tutakagira ngo twareba uko umuntu tware ngombera no kwera Boaz so my point is ngo nyoni ndebe kintu cya MK kiteka tekirwe imyaka 20 kandi umushejo buri yakana amayatumhozo kwarwa na imyaka 50 na Ariabari able and willing to take over power, and he has been prepared to do so. Hatu mwipa unamuna prara Sky TV ampani discussing. Niyo niza discussing jiro mwako guma kintu kipurani jiro myaka 20. Now, utakwinjira. RDC yatugira ngo abantu abanyegana ko bakucoma. Nebenda je no Museveni narabo nibenda batsoma twatelevu. Nawo nwaga bagira ngo abanyeganda butubine manuko kucoma. Iwe ngaho tugira ngo President Museveni no kumuforcinga ngo aragabwembize ntubasa kumuferwa nihanga tuferwa hata manu gabantu gaza abumara gari so mfano baragira atense yangire atubatigiro kubatera ubutaka atense yangire yo digero wabwo ko ariko kindebere nyowe yondebere actually kaki ugitinisa council senior council niwaga bentiga yiti yakasharment biga Africa ayini ardis guranto kumuntu ayini kintu kumuntu atateka tegu n'cy'abanyarwanda bono
That is very bad. Noreba umam Boaz. atuwe kada Umuntu nabaza kubuza ikibuzo agira ati previous y'ibintu kwiyagire kugenda akazaruwero kamara y'imyaka 5 akija kambe government akaba president imyaka 20 n'abanyarwanda bakabaringaye ikibuzo nacyo umuntu nabasa kukikubuza abanyarwanda bose rebaro konka twantugamba ahari liberation no sustaining a power for 40 years na nshaba ng'abanyarwanda hibara ntamanya konka hatinyona nyenda kwata focus yanjye ngite aho nkora amana higari Romo ndabena handika yabuza ngo 2018 jene tumukundi bagamba ziko umuntu muri kongiri ndeza kugira n'akantu yagire bigambo birungiye bagamba Dr. Besige tumukunda ari minister wa security jangu natekateka umuko muhandiki natekateka ngo emumusonga bwinshi tumukundi bakamuvinga na kayura bonga kayura shayo gendeke yakiri kongo tumukundi akabitabora ukuwana Besige kandi kumuwana ra home ground mbeno mawo yatandika kugambira president hagati y'abantu mawo chine future mu government nayaza kuyija kandi nabigamba nebikukiraho tutakagira future ya mawo mu government naza kuyija kandi nagambe bitari ibe nebikukiraho nabo cyo ningira ngo by the way tukakanda kugamba ine capacity na mandate wa minister President Museveni namanya mawo yayitsere kora nawe we would dismiss him as opposition konkana nshamu kweka information kati wakura trezaje uko abantu bose nabazana politics hati abantu abakebendere ku promoting wo kitinisa general muhozi wo kitina sakati kainda tafire kandi wakibandize no kitinisa David Sejusa hati umushinga mwaka agera gambira abana assembly headmaster atarhanga taro hargo ha kubira kana kambuza nkwara ataruhu akazatumvuka birare kandi ago kimugamba burizo mwitegereza hata aba batsigara bari mu muzanga koga kindi shuwa no gukoreza TikTok no gukoreza biha hata yewe ndiri promoting go kitinsa general muhozi ni general mukuru reason is na mugamba burizo bari batanga kumusujuma kubuza hata bakibaba barebe kibi bagaraka barebe irungi bye bingi so in short to go politics. Thank you. mukaba kumema sime Boaz mumeme sime jero tafie n'umushije abanga bangu nikishiya abandi ibigambo ebikugwa omukanwa ka jero kayiro tafie nibyo bashije ushobora bagamba. Thank you. ati Paul henderera arakantu katenanize ngo bataza kuborere bukirere obo bantushaba ngo bushengesha zimwe nani tigereza kubaganisibwa mu district sitanga akari minister wa local government yajat over my dead body atokwiye n'abamfiri atkoreka n'abamfiri wanyitegereza yat provoking at the end of the day tuvuga kandi district hatu wa resident mbere wahora ngitize over his dead body mbere byo no gamba majority y'abaneyende kintu nubwo ko banogamba nkaki abantu bakitunga wabaganise mu bushenya kari majority narakar president Museveni wabaganise mu bushenya kari majority y'abanyabushenye narakar president Museveni majority kashaba kandi mbizo yakunda majority. I think kandi na steering committee y'abantu mwenda bashemwe I formed the matter my conclusion is as simple ngo batuma umizane kumpema ne pima Uganda muruwe no manya okwaganza president 70 cyuzo iwe focus ya obogite irari Uganda he will understand you oba wagamba haruge nari wamugamba hukobi kastiwe cyukuru akupima akakumugamuga kakamura ko kuba kamura kintu akareba ngo kuba kamura hargamo bendera yitu yes ebyatsigara bigambe ko kurukwe so no batumao ningira ngo ikirita I never wanted to discuss him komuntu konkani njango ikimburu munkawe from day one Uganda ya focus ku kitari cyo nawo
konka Uganda kasite kuroba no gamba Uganda so ninjya no Mao are well intentioned so president Museveni ndakubita kagira kizubu cyona azironga zino mangu cyo kugambaho uriwe no gamba burungi bwa Uganda after him ejo debate y'umutabani yagambireho debate y'iburi yo yagamba ati really moderator na shaba ba kwa blessing honorable Mao bataka honorable ngo mwita Mao ko muri sawe mbuzi honorable Mao John ni urama da John da kama mista ko mutana da tito yani ali utukulisa mbuzi John niriyari obu twantu discussing Uganda tutara interests za family tutara interests za president tutara interests za mirimo kan Uganda etene family Uganda tene mirimo Uganda taruki ukulia ikiwa n'abayabeta ndibari yabihangakira so kubiteko kugamba ari ibyo ebwagambe ebyo nibi gukora Uganda entwiga kugira ngo uwe ekikumusasa cyona nabakazi ngo abakazi kuba bayamu ngabakazi Robert Mao Honorable Robert Mao yes ebisonge zabe nagamba nebigamba byakozise ekyo kubanza niwe ninjiranza nabyo ekya kabiri tinyindishuwa ngutabagambire na mukuru ubu ducyo ngo aberari aha mukoro gwa government adwekire government and nobody has contradicted him yet talo ino bahame ebigambo ebyo tarabihira mukuru naka 2016 naka katanduka nkebimizana steps za parliament may his soul rest in peace honorable Berga bamwe ngo hatika no kunda enare munungu ayikaine motoka ya yellow suit ya yellow na buli kimwe cyone bukopo na bedroom Museveni president Museveni tamye kanajya kuhayo ngati ata this thing that we shall remove this thing here we be ejirim za kaneta this thing that we shall remove kubuza president ate byanyu atnyoti kubimanya bikahendera bile bitu one year down the road mukwe byabiri president Museveni wakamubuza 2014 I think akali Patrick Kamara entebe miaka 35 no biroroto no I think at 75 really that you don't have the vigor to run a country he's 80 so naburu Mao kargaya ecyandesero mu government na Mao tinkumumanya hukunywa whisky takunywa okuba abantu abakama abakunywera n'inchira kora bayo mpora tinga murora yoga omusejja takunywa n'iki ni cyakunda kugatagata ecyakabiri omusejja takuli ampunu abo ko ebintu bibiri ebyo bine ngo kubukuletera omuntu akahuje ebintu bibiri ebyo mukiteri amarwa n'empunu takubyona takubukozesa so Robert Mao Mao ine cyakunda kindi ekindi nje dikushomanya Robert Mao atakulia mpunu Robert Mao atakulia mpunu Robert Mao watakunywa marwa nibamweta eija dwire escort nyura abasekare ba president Museveni aka hari agambe bintu byaswaka babitumire wenga iyo no kuchukora you cannot alhamsara ba government milioni 5 ebyakugambe ibi inyo umuntekereza yanje halo wa mutumire at start this discussion turole kandi discussion ejo inyo abakumpuliriza nabakutorora hano nimba saba ngo watakagizero mu mutuma gukunda muhoza amukunde kara oleke kumukunda letego abatono bagira ngo barikengi kokere hati nyore kambagambira mazima ebintu byona mbigiremu mama mazima tumukubira ngake mu kibuze iki alimba mo kamli omulingo gurusoba aha bwenchi no ndabanye Uganda kuba rasibire president Museveni bakire muzi kandi ubujya munate ko kubanu ya ba president nyowe nasomere repetition tingikora oyentwiga yakugambira reason no hawachi abantu bona ntwagera itwena ntwagiroha abya kugambira results number 1 yakugira ngo for continuity yabo nuya nabagamba umwandi we nyine yagira ati number 2 asitwa takwenda pressure abantu bakumutalibaneza tuya nabagambo so that question was answered long time ago kandi wenu kanu yali nabagambo una yana nabagamba natekereza ngo nibibi ko yasobora abantu so otakagira wa RDC nyoni saba abantu tweje kunda president witu ali muhanda
ebintu byo kugira ngo president mumukunda amaziri kwijo mu ngoma DP ntujukunda mbide najya ko bale hakachiko ko kusera karuru iwe noja kuba olyo kunkiwe sayo na halo umuntu akujya kwihayo nina kwa makuru mabi hati president Museveni nakora ngina uza kwiha mu DP no kumwiha abantebe najya kumara member konka wa vice president halo candidate al serious government no kwenda kwaja hati president Museveni buri kwa chona yeye oseka ngo muguda byawo buri kwa chona ni ekiri omu MK project chona ni chikorwa president Museveni ni chagirwa president Museveni planning na execution ni ya president Museveni ahabwaki ahabo kuba enkole byo abatakugenda especially aha mutabani especially aha bantu abali mupateye abakwetegekera kandi na abantu na hamuntu omusirikali yakuberera gira okara question ya hamuri wagamba ha sechi NRM ni ya president Museveni itwe tujaye ngabakorasi NRM ni ya president Museveni so kigongo buru 2021 turugire mu karuru 2022 hajaho akaruru ka iyala ba president Museveni adira tyaringa agenda number 1 kandi prayer niba akagaraka after 3 days yasanga kigongo ari meeting agenda bakiri hano number 1 number 2 abantu banjiri completed chairman wa seche Uganda ni president Museveni tene deputy abanda gukora muromo gwawe okutunje hakasara abaserikali babiri na fiwe konga kugira ngo nayiwe ngo president hatari munoja kuchika no chika seki seche pattern yawe ya you the owner pate mukama wewe na amanywa obwaraba taloho eva kuchika ni byabo so kwita tukabagaraka mu byaka ebya kigongo mubireke mujya kureta kavuyo abantu kandi amani gare amani nodira amani abanyegana mugira ngo bina amani abo bina amani bakakora ki abantu kandi horo umuntu nagira ati muza kunyonko mbirizi kandi akasinga karuka akatera abantu kifuba cyuruhuro kangani mpura abantu ngo amesho ngutubeine mayango mbale za tikire abantu barabe na amani kandi mugenda nabi ati by elections ndiba tuli by elections bara DC bona babakunganya omusaburijon obutabe tuli wite yabusongora south kada mchunguza kali and so many other RDCs soro yo kali soro for you and soro mbabarundana soro manganda korere no problem but RDC na abaserikali 20 nibona nabaje mukase omu tax park bagure nkoni halo abana bakutambuze nkoni je mirima neze zona bazamarama emboko nizaze kandi abantu kabaho kiboko nizaze omuntu okay hatambuze mwengereze mukubana mutera abantu numubatera ngo tubakumanya kutikinga kurungi why do you beat no people are beaten madranga ngwamani gawantu why do you beat people abantu mubatera ngo bahweze kurungi boxi umuntu nanda kujya police station tira why do you beat anyway over John take it up ikintu cyo kutera nimbasa butatunga kanse kukigarakamu akamyuka nteje karura kabiri bikire abantu ko mu Rwanda bakirukanza abantu ba movement babatera bushana turanto babuzanwa baterera hati ngero obuni wabuze koreka ni observation isingiro tukatunga 4% kiboko kandi kiboko tugotenko bimanya ecyo bimanya ko kanye nyenda protection kushobora aba amene myaka aro kugamba by'imyaka hari byatararebe none nyenda ngo umwana wanjye John na mwana wanjye Ntwiga hagira ikibayitegereza okitokutera cyo kikabaho ikimanyise nga ukora notera abantu tikimanye urugamba n'ikitero naho atekemenera kushobora n'kintu hati omu history ya Uganda waza kureba politics okuziriye mu zihinduka na transition y'ibari kugamba atahindukambara abantu abari very popular n'abantu babiri kandi abu teka mu Uganda nizin bahurira baranka comfortable kugira ngo na yaza unatazaho kunka haruho dibiri bisif kanko cyo kurebera Echtinza president kandi ubundi kuvekera nkara DC oba Ntwiga yango bayikiriza akine abantu bakimwesigira kimwe
nkembundu icyo no kipemera RDC kanko gambere na hata ogesha bajya ngwakatererizo majority Uganda nizo muhereza ikurubi nabo opposition at this time icyo nicyo icya kabiri umuntu bar kwanda ratinga wokitinsa general muhozi abar ko mwanda ratinga ni teka teka ngo either nabe inerwango itar irreversible konkita kuja kubina majority tine bantu bengi nari hebiki bataketegerize kwiha project yokitinsa muhoze tandika transition yonke yera bere mukuza kurgamanya MK movement manya kuza kwija kwika ahar partitism what pelo yo no mangu kurgatandika eminyeto yona ya Uganda ira ibakosanka ikigiko cyisike binuzire kitakuza kubiri hata bona nabasira bari mu campaign za what can we do to develop manya hata confirm mbona kayeta mwana wa timu ya muhozi ngwaza kotsera ubuto manegeri nabaye mbaza kutaba imitumba nebaye kize chorus the other time hata wakatimbuka so happy kandi iki kimwana mugamba and by the way we must be clear nienda kuba quoted mukati jiringo chitinsa president yagira tipo da kwetsi hata Museveni yagira tipo da kwetsi hayo tsimbo chitinsa general muhozi haketsimbo chitinsa kahinda muhozi na musinga reason so oya promoting actually kandi nenda kubaganda by the way ni be clear kandi muhozi yayisimba na cyako dore ki kuganda abantu abagira umushaka nitirza kibakuza wacu ebi batesize kuri ande bakoze kurengo baturinda wait kandi sawa abantu abagira umushaka utakarigire ucyo mwaho disabura speed omukuru Jeno Kenrugaba yayisimba na Jeno Otafiri yes abanyarwanda hata baje batera karu batorana MKN kwa kigera yes kandi Kenrugaba yayisimba na cyagoranye hata uwo dore uwo MKN abutwara bwone let me tell you abantu bacyaguranye bakamirwa MK project ekirinye nangu nacyo tukireye kandi cyo nyene kugambara yosere ni stabile bintu nakugira ngo abantu abagira umushaka ekibatensize yewe bonga kureba ngo baturinda go bire go natanyangarireho ibiri serious tero kucyetegerezaje nikimanya bari kako cyo kurebera ubundi twinsa Dr. Kizabesige ayitsimba na president ukamonitaringa sarau piyo yatandika akayezorwa mishingo kwenda kwegara mu Uganda yagire rero kiteza president agumana agamba polaitere abantu bakumhungera mbere Kizabesige kibahumura bona bahungira president Museveni mbara kubyetegereza na hati nyenda kugamba owatangire project president Museveni owatangire muhoza project no kitinza David Sages it is in record rero yakigamba uriyirukanga yaza heru ubwagarakaye mubanyangwente zarakakwaho ngumanyagaraka yarakakorwa bamutangira ngumanyazagaraka zarakagarukaho you people muri bihari cuba akina ni maize mbere bakubuza watangire project yatarwa taragire mu exile taragarekere wata yamuseyi haro dore nyewe omunyo gwente gwaho kazo Paul comparison nkirga kagango kagumugarura umbazuko kozente bukiwaho kazo waturnawe wa John rero nanyi ntibanagire kabunga kumugarura ndore funi mbana hezayo ebi aba general imbere cyane ba general konka hato wabuza the most by the way in stage abanyagara tubine kankubuzi abanyagara tubine mani koko John na no manyamya Uganda ino soro kutora mu cyarkwenda wajyango ba general no berekera ba general no hata yamuseyi haro haba ko debate ni batari kumanya hatka kugambira uka statement yo kitinsa kahinda RMK no basaka wele cyari kumanyisa kitabi kitukureba konke yogu entwig wenaza hor hatebre washangu yaza kurwanza general taine capacity kurwanza general I want to be clear now kanko reservation ya mheru as far as that part is concerned hateje shaho chiza president definitely very chere chimanyise you can but you and by the way let me tell you you cannot you so dorere aradisihende hateje shaha ukengu miberletano nevayo which means president kati yaga that no teaching interest
agagana general muhozo no ndi popular kugira ngo no Rwanda ndo ba president buyamanye ngo abantu bona bamu discussing including which were discussing the Friday na jezo Boaz enyonyi kuno campaign chene kare ndo kuzi kuzi enyonyi that is violence not violence amare benga na yesigeze ronkana na yegeze nkana enyonyi kuno sijoro bwawe zitamshekeremu hata buro noha enyonyi no anyway campaign kare some government Oria kimchum toka mtera mtu. Oria kamureba mukapasito kamwizayo. Orio kamureba mukapasito kamwijeka. Akija mama mbabazo kabasiyeka. Rero chezo kwija TV. Kaza kutugambira ngo oba kureba mukapasito kubasa ngo mutabano wa president. Is an insult to logic. No. You are insulting our instead you have not understood. Ntuna kunyango ejinenywenyi nakana kinyunyi kayumburo bwawe bwayo kuriye kabushikira Kembagandira niyo jangu information dore information naje milioni 10 dore basaka kunjira ngo kubasa ya politics ni koyore politics ni koyore Thank you. no Sky TV irakari abantu What is RDC? John still the one in charge for now. Reka tugire ubuteka. Abakutureba n'abakutura already 5. Ntuguza muna program yitu ikinede kikanje tukahendera konka twabara kwikiza no ku buri umuntu aratense nundi Jack kongeraho. Mbe no mucyanya na guhara DC ahendere then nyakire John nyakire Imam nyakire Paul then tugambe turkugenda omukada kikakama Tikiriyo mu politics na hatara habari kwetega konka okwetega nabwo kuzaga hari ya memwe hari kwetega kitara muri kwetega amukekiko iwe shiri mu bareba reka kwetegere seseme nanshaba tugeze mwana wanje John imama reko ko tazayi mwana wanje John yes RDC hata yetegera harayiti ogwara saidi ya general yangu kesi beni hati entwiga na wai ayetegera mu negative side hari umuntu kugira ngo in case general okitinsa general muhozwi ya kugira ngo abantu bo batorana bagire konka uri kimutongana sana na ukatumirize heyi konka hati niyo kanye stand yanjye ni nacho kugira ngo abanyarwanda okugira okutora stable abanyarwanda benye chance yo kutora bo barukwenda kandi akaragamo. Thank you. John Neude Chikemwe. No, I am angry at my senior kada and senior comrade. Kada mchunguzi. Kada mchunguzi anarudi yopeleza. No yoreka milioni ntwiga tole ba malaya. So really, ngwetwiga nguno malaya wa mchikubo unyonda hari eji anoroje kwi. Nani sababu kiye. Onka. Nguzo ya Nwagawa today entwiga RDC. Kandi byeyiza nibyenda kusanga ebyakada mzunguzi ibibuzo kubura mukake ntwiga nabuza ata milioni 14
ati mubuzira mwonde mwana kuleto politics no yureka wenka uri mu cy'abantu abantu bakukunda bagambira ibigendero byawe taro wakwija taro mpand picking ara mu cyara disi anabuza buri ati abantu baragera ngwenda Museveni baradati ngwenda kwesimba nabetamo mugo last we bari munonga last imam ndashika seconds asatuzonga nuni ngira ngo obutoranto wenda transition obukuba no wenda gukora ikintu cyona no genda step by step obukuba ito abandi no tandiko nakagara kawe ukiriga hagari ugura kapiki kawe second hand ukirigaho ugura ka 10 ka moto ka mpora ujurgaho ka moto ka yawe yokwenda konke enkorero kugira ngo uburiyo no vuge gari etene na kariya hati tene na bijeri nkonka no yenda kugura V8 no tekwa kwiba let us progress role reka turije omudemocracy age eyintuga kugira ngo bakargo mu kisaka tuteho president oba mutabano wa president mana argo mu family konga vanze tumuteho level yo kwiza kugira ngo hatumuye umuntu wena tumuiho mu Uganda we na iturigikaho but let us progress slowly by slowly and that is only if we make General Mozi our head of state. Ima we bari munonga depends on program na was surprised the kureba movement ne bayomba mu studio in fact ne batukanga abo kwari bo mu yajanti ono yiguruza memory ono zo mwirma ubuzatara real ruling party hati bari mu ruling ngenda kubaga kuzakibuzo oyine kibuzo cyo wabuza nti president General Muhozi na President Museveni yayisimba na Kyagulanyi Bobi Wine no hakusinga omanyo kubihana murebana n'ikibi abanya Uganda tukujya nti batamira President Museveni ndibenda cyenki ihanga rimirho rimejara ya cyenki very good omutabikana sa program kada mchunguzo ugu ataka bigirege ndabwaka teganisa akareba mazima agashweka agatahebsho nuko mtekateka twiya birege pia kirameze yerukwera ya Teresa kanda bwiti cyena bininga hati ya kwa teriondo ya tuziringa icyo kubanza ninyenda kwa testimony Kyagulanyi Muhozi tuwachimarayo definitely no hondo muninzi ninyenda kwa testimony nako obujulizi yowe alhaji makumbi imam yatunula kukaba akaruru kubwa president akahuire isingiro abanyisingiro tubarakatiri okoza polling station bakanu batera karuraka president woman MP na constituency MP kuna kireho nkabanza na za polling station yemwe nkurambra nashango burugwa president babutiri bwabwire ushayibiri baraka so mauto amtiri niruka nkutera kuza nkutera ushanga barumo nabanyabana na tereza nyabanya no kuyabana kunyabanya speed mbakwata mbajatata nifano umuntu zikazira shaisha tune dakika abernina bajatata no fachi zakashesh akahasigara ho butabu bushatu neyo tumumpa polling station yekera abatezi bo bururu bena ananabana 444 nibagitarwesha bashabe na waza gugoka gugoringa no gisangaho umuramasha bajatata nifano umuntu mumpa akatabuka nanyenze mu record bajanti ya no fachi hati kitwaza korantiye gamba mpora akahago makazura kake aho ambrera bajanti menu katwakatabo ni wotikinge mount ifka ukatimu a polling station yedi ni rubo man ntuko mwakireba ntiye tukaretse akataba shaba kamp ifka pa Joe
bashobaye narebe n'abashoma bakumyaga banje bembera bareta umbrella na police constable umbrella bagiye shaka bajyantereka tubutere mbaje bakumutamutugam batereka bitirimo ndutwara mushokamo banga kuza mushokamo obutabura sigiye babutikinga bona babutamuni ndeba hati yabizire kutera babajyanti ubwa president bwaho hasigaraho ubwa MP ubwa president bwazetse abantu baba mwinire ekika pamtera bwabo hati abamwe barra abantu ntabwo berabemena go mu rugudo bagenzo tonganireho atinanyenga bwanyine munyago gwandi bwo 50 izo mutumba nanye mpunama okumanya kuzika shayi 12 zo kubarogororo hati izana nyahunye no munyago oto 50 bwanje motoka yanjye nge parkinga zaho bambara kamwe bubiri bushatu na DPK no bururu atanu na mushanje hari cyinshi abashebe urisha abashebe atanu gateyimo so n'abatuma wa cyaro niyanaga amazima hati cyabran ubweye bukaburigana kanana babushara yasigaza shoto no nabubeje hati kuba babara bakwiza declaration form hakiza motoka yemahe eyine kintu mission kijara kitiyetire mudago indikita parking abasigazi bagurukaho bakabine mundu ziri ko benaka bakwetorораho bajanti twine target ni isingiro kuno president ntwende bururubweye bingi mutoreke mu kwandika babatiraho DP ya tamna mushaje Boaz ni ya inasha no hati kimba mukora vice president yije ryaryaha ntwinda bene yatunga bururu bwingi ni mu 15 babushara munyana niyo bagisaza ngamba nkando ngamba nkando tibozi botahwe mpundu hone gamba amana gamba abantu bakaba bavuhire babe bakureba twirema kagofiro ko shankemwe kwera bakwikubuna butano korgana butano babucuta korgari yata ngo musaga mboro mu rwenko rwenta no hogo FDC Patrick Boy bamucumuta 05 Bob Wayne bamucumuta 08 ni yakora ko bushuma nende rero babara turugaho mtuwe mwamwata na mawo akaino musanzu anti bamwiko muna butaro tokora ngo kama turugaho mtuwe mwamwata tugende kubakira mu mahanga style 15 vampire bampa 00 FDC bagiha 00 nupu bagiha 00 Museveni yayobururu bena ananabona n'abasire n'abafurukire nabo bakwata wabama oyo no reba embundu zikaziri ko benuka zikwira Gracia abashabizo papura byabo bazo mutare center barangira so bien nani nyenda kuyeheshuba ebi habakada bicuguze ndamagantu watakaruru ngeze shaha Museveni nakasini nabakubiha muhekazija umwirembo mwihangwe ncyakesho nkahwire so mbona basana banye abatureba television namtakwendi ihangere tubarukireho mureke twikirize ndi ihanga nditwekwa kugera impinduka change is the fact of life. Thank you. Deka tutunge feedback y'abantu bake then to gurumuntu statement yemwe twendere program ba technical team yetu mutwikirize embozi ya makumbi tutakwasa kuchwa bugufu. It was extremely important. Next show. Dr. Cliff Manyoro Mujuni ari mugenda seru cha Ruhanga ibana na jangu ekiteso cha Mao kizecherezi kandi tini kirahindreho okuyaho nikiza kubuza abanyuganda reka ebyo babugambere president wakurebana amisho agandi ubwo no wamuhoza tumanye ko ari umushije nuko kwe ubwo nuko yatenza ubwo bamwita Anthony ataho fokorera nagira ngo president Museveni
no mumba teka tichaba mano munsi so mutatangara ebigambo ko byatandika kugambwa kandi bugambwa abakurebwa nk'abako kansa government ombwiro obu kandi obwe obundi bine okubagambira government tutakimanyire wabare Anthony ataho fokurera na chairman wa mpanga mushanjo mwami fokurera Sam twakora musya ya TV na turi Paul no mumanya na kada mchunguzi nyano mumanya chairman fokurera mumanyira kimubuzo ha no kanyariero tariyo opposition tabari buzo aha kandi David agabanagira ngo mwebare program najangu Minisita Mao Okuhabura okuba najangu meaning we nabatahibe baruhiro kushishagama hana hakuhinduka bwembezo muyanga najangu mazima ngo noha atakutegatega ngo ukundo bwembezo mu Uganda ni kitengesa mu Uganda erizo ngo bwahinduka byo omubusingye no haro kufero aha obamweta John Aliantoni na jirangu na asimo mu gukorwa na jangu na Shemba Imam Makumbi na jangu tari umuntu opposition ara kubasa kwemera Uganda ngagena Museveni so na jangu na ikiriza na niwe anshongejo abandi aba baturira ni to good friend kusima tubano tureba kano turra ninjira ebyo mbyo birakora feedback yeri izoba beni wa mitoma nagira nguwe na asima omwami Mama Makumbi atensaje MK banze ayoreka abanyegana nabasa najangu bantu umuntu otakugamba otakumanya rurimi obana murungi mchenda banze agize sibwe nko parliament ben no ari rugonji muzi hari ni twari ntambaza kazo nagira ngo John gambira abanyuganda ngambira John ngo abanyuganda mbije kushoma 2016 rero aba bamhozi bone beyendize binentekateka yechama abantu batakamanyire no batawuje musono wari wetamu nagira ngo nyebarizo mwami no wagaba hamwe na Paul abo submission zabo Boaz gambira Paul ngo President Museveni ikintu cyamhozi kuyashtekate rero myaka 80 inyuma umuntu warazeho amanyengu naba yagarura abanyuganda ahibarugiri umukubona bona kandi na corruption takujibasa bwo kuba na President Museveni imuremere ninjana koko okay message ya Sam fokore twatwagire ibiri najanga President Museveni tatugambira yani ija ninga akatugambira warakwenda chairman Sam fokorera owampanga mushanju nuko nagira ngo President atugambira yani ija katugaruka mu studio zabo kufunikira program bari muntu akomere kikemwe atwereze yo ebwambye kufunikira nwagaba ora ebwambye byagamba hana harho tikiza even the sick yashtama tina ya unitinga izina o members ko kajya Museveni hatarmo. Why do you think he was conspicuously absent, conspicuously omukoti according ma kware yabo imzano yeye ati tubanza hanyeho ko I want to put somebody who has been quoted by an online paper. You are just daydreamers. Museveni is coming back 2026. Nziye confirms as he praises Hajat Nanya for boosting judges' support. Umuntu na wa president. Yeye ngaba kurota kuziba ngo president Museveni taza kwisiba na kujuru mutabaye. Murote ngo kuza kwijinga kubira na mukaga noha Museveni umukuru aturore wewe bigira kintu cya family no kutekatekera tekira bashema twakitekateka utakurga mu family mazima etorira hanga uzagumirwa okutekatekera yange kuko no muhango n'umurebe abanyarwanda bagiye yuri ngo n'abanyarwanda ngano kubiyumba ibintu byabo mukamukuzira inshoki so President Museveni yatamukije so obutabo ko byobeye icyo baza cyabyoda seki ya movement ne baseta kwija kuza kudiscussinga PLO seki ya NRM eki tukuza konseki kishimwe kubanza organize za hanze umuntu tegeka y'ugonde
karo kinte kufanya chochote Ikeneni ya UPC. kada sasa kunyingiza politics ni zamanya so endelea okuraninga political parties ni kumanya abo bakweta political parties and organizations then our constitution ya movement taro ideas insia ezikutanjo museki ideas apate ezikwate nogedembizi nizitangira hanze ziri kutungama in fact seki niyo kuchenjura nibahaba kwija bari capable ati omuseki bari recommendingirwe yo omuseki ugugo MK bakundisikazinga no homusindikiro omuseki ogane ya msinjene ndujya kugusobora tukana kushobora shobora abantu abagamba bakweju batakujenga ti munganyo empiga nyini chenga ndi cyo basa kushobora ni ndebe byabe yendeza wachenga ukano murende gwani mukoze sekaza mutaje kimwasigayo gwani mukoze namanya uganenda kujaboreka ndera shaka mutai when you will retire whether you want or not. Museveni will not be president, his son will not be president, this country will continue. Bigamara bajunda bo barere submission kabandi bategekwe buriasa abo bakatana kabagenda bakatana kababa bategekwa burija baba ntegeka hata na batintegekwa nco murebera bakirare guru kujengwa kwari go president Museveni aze akajuko kakarenga basi omukuru omukuru Paul icyo kuteganya niki president katwine government katwine karuru what is bothering us sure timenda koroma aho kukinkura hano koroma boro bana bahona be irenia beni nyirido kutoza kwa irenia kaga ekiro nyenda kwikiriza romanya nimbasa kwanta kwikiriza kintu ndafukikiriza ko ngashimiye kumanya amazimagaro amazimagaro ngugene muzikenerwa banaza kwinja kandi amazimagaro ngugene muzikenerwa banija kutwembera ka Uganda koreka niyo for the first time on history yani nyetegereza nibonaza kwecwera mu gomuntu naza kwecwera mu gomuntu tinkwecwera mu gwanyewe Museveni tinkenda umukomparinga na muntu wena tinkageraga mizani kuma president against any other person as long as ija barotwe paka president konka kwaragira tunagenda hije gino muzo kuza kwisha ni for the first time niza kugira ubugabe tinga bagira abantu aho tinyoniza kwagira gino muzo no I'm not sure konka for the first time niza kwecwera konka bonaza kwija kandi tokamanya banyango bankunda nabasa nukwebembera konka nyuka Paul nja kugira ubugabe bwo kucamo ubundi ndeyine tutigageraga ubugabe bwanje nyewe president Museveni tigageraga ubugabe bwanje konka ari umuzi niza kubugira niza kucamo oba mukurata oba ndirera konka kikwende kigenda kutana aho abazi bagabye mshana za kwija kandi chances zo kwembera zuruho he has been prepared to do so akazoma hintu mureba ranks yas twara sta foster geno tumureba bam shading of uniform porant tumureba na ba deployment bo mu UPDF bakachabaska bakamuhumuza twentu mureba atwiro mu kikara twire no mukuru ba meeting afomare ba meeting ifomare has been international exposed to the meeting zakora nabo bya kusinga mu Africa na president kusinga mu Africa we have seen him ntumureba turebe regional rallies hate kitau kureba nenje bona nanye kandi nzombanye Uganda bakoza kujya mutinyi kureba noni ndeba koreka for the first time ninja kugira ubugabo kwecwera mu kapawura ba John ndere program ati nyowe ni nyenda bamwana banje bakwagira Geno MK akasiansia kukugira ngo imwe you don't need criticism mu kariryo icyo kujya mutuba kwenda bahaburwe twabura criticism twabura kwakandisibwa no kujuma mbaza kutujuma na mabara mabavuga enkore kugira ngo waraenda kugamba hari General MK nguburi yagwishaka gwe enkore gigwiri ejo haroganserebweho public office no waireta